Pemirsa, maka sami baga kerama tedun ke Wewidangan Desa Adat Tengkulak Tengah, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati Gianyar, mepayas untuk mekatah rupa sejeroning parikrama tradisi ngerebeg sane kemargiang nyabran warsa apisan. Tetujuannya ni, pinaka penulak bala miwah nyomya sahananing butekala. Penyatusan kerama Desa Adat Tengkulak Tengah, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati Gianyar, nyarengin parikrama tradisi ngerebek sani kekawitin saking Pura Kayangan 3, Pura Dalem miwa Pura Puseh Irike. Parikrama inucap kesarengin penyatusan kerama lanang untuk memargi ngiterin wewidangan Desa Adat Tengkulak Tengah sinambi mundut mekata sarana upacara minakadi tedung miwa umbul-umbul. Selanturnya ni kerama memargi nuju wates desa tur ngaturang banten percaruan. Kahanan sakral kerasayang pisan sejeroning upacara inucap, napi male keiringang antuk tetabuhan gong, meleganjur miwa kulkul sani saling sautin. Kerama lanang sani pinaka iring-iringan taler mepayas. Wenten sani ngui gunayang cet mewarna, wenten taler sani moles pererai kantos angge nganggen kapur. Perindikan inucap pinaka niase utawi simbol mangda sejeroning pemargi ngerebek, kerama poleh kerahayuan tur keselamatan. Bendesa Desa Adat Tengkulak Tengah inyuman sueta mawasang, dresta inucap sampun ketami saking nguni, tur kemargiang nyabran warsa apisan, ring rahina kajeng kliwon sasi kenem. Dawak punika ide sesunan tedun, ping 3 miwah ring rahina penguntat upacara ngerebek kemargiang. Sejeroning upacara inucap, taler krama ngiringang ide betara sesunan Pura Dalem Tengkulak Tengah, merupa barong miwah rangde, sani tedun napak pertiwi. Tradisi ngerebek kemargiang metutujuan nulak bala, nunas kerahayuan jagat miwah nyumya sahananing ius kaon, sane wenten ring wewidangan desa adat. Pengrebek ni kemargiang ngawit sesunan tedun ring setro, usan kenten sesunan lungo ring wewidangan desa pekraman sami, wenten pecaruan untuk menetralisir butekala masing-masing. Dan kita memohon keselamatan. Dengan cara ini kita bisa menetralisir, membalancing butekala dengan kita. Kita bukan mengalahkan butekala, tapi menetralisir aja.